Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aringku Muhammad Talif, kalasa 72. Baji mi naku pabatuang ki hurupu yareka anron lontara. Ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Sika majinne naku pabatuang ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Arengku Lauranya Kalapadang kalasa 7 sere. Baji mi ku pabatuang ki hurupu yareka androng lontara. Ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Sikama jinne ku pabatuang ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Arengku Arifa Zahra kalasa 7 rua. Baji mi naku pak batuang ki hurupu yareka andro lontara. Ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Ahmad Fare Dewantoro, kalasa 7 sere. Baji min aku pabatuang ki hurupu yareka androng lontara. Ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Sikama jinne ku pabatuang ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Arengku Nur Fadila Basri dari kalasa 7 tallu. Baji min aku pabatuang ki hurupu yareka andron lontara. Ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Sikama jinne ku pabatuang ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Khairul Islam kalasa 7 arua. Inake ero anga wala andron lontara. Ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Dea Aisyah Fitri kalasa 72. Baji mi naku pabatuang ki hurupu yareka andro lontara. Kaganga, pabama, tadana, cajanya, yarala, wasaaha. Simakama jinne ku pabatuang ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Saril Sakwan Usman kalasa 7 sere. Baji mi aku pabatuang ki hurupu yareka androng lontara. Ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Singkama jinne kepabatuang ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Niswa Dwi Ramadhani kalasa 7 apa. Ero ka pabatuangi ki androng lontara. Kaganga, pabama, tadana, cajanya, yarala, wasaaha.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naki arengku Rafi Fasila kalasa 7 sere. Bajimi nakubatuangi hurupu yareka arro lontara. Kah ganga pa bahma tah dahna cah jahnya yahrala wasaah ha sikamaji inne jiki batuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Farisa kalasa 7 rua. Kaganga pabama tadana cajaya yarala wasaaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Syifa Nora Kamila Ramadhani kalasa 7 talu. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Sidin Syallah Purim Fira kalasa 7 sere. Bajimi kebatuan ki hurupu yareka andron lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Alif Al-Ghazali kalasa 7 talu. Bajimi kupabantuan ki hurupu yareka andron lontara. Ka ga nga pa ba ma ta da na ca ja nya ya ra na wa sa a ha sikamajinne kupabantuan ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Saib Nafiana Kramudin kalasa 7 sere. Bajimi nakupabatuang ki hurupu yareka androng lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Sikamajine kupabatuang ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Arengku Muhammad Alif Syaputra kalasa 7 talu. Bajikimi nakupak batu ki kupak batui urupu lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala saa sikamaji inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Ananda Dwi Andini kalasa 7 rua. Bajikmi nakupabatuang ki hurupu yareka androng lontara. Ka ga nga pa ma ta da na ca ja nya ya ra la wa sa ah ha sikamaji inne kupabatuang ki. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Raditya Ali Ardiansyah kalasa 74. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Rangga Putra kalasa 7 apa. Bajikmi nakupabatuang ki hurupu yareka andron lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Sikamajinne kupabatuang ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera semua. Arengku Almira Syakira, Kalasa 72. Baji minaka kupa batu wangki hurupu yareka onrona lontara. Kaganga pabama ta dana cajanya yarala wasaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Arengku Marceliana Fabius Malagi, Kalasa 72. Baji mi na kupabatuangi hurupu yareka andro lontara. Ka ga nga pa ba ma ta da na ca ja nya ya ra la wa su a ha. Sikama jinne na kupabatuangi hurupu yareka lontara. Terima kasih. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Arengku kesenapal ali Kalasa 7 apa baji mi naku pak batuangki hurupu yareka androng lontara kaganga cajanya pabama yarala tadana wasa aha sikam majinne pabatuangki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Arengku Muhammad Ridho Halil Darmawan, Kalasa 73. Baji mi naku pabatuangki hurupu yarengku androl lontar. Ka ga nga pa ba ma ta da na ca ja nya ya ra la wa sa a ha. Sikam maji ane kupabatuangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Arengku nelazaan Kalasa 7 talo baji mina kubatonganki hurupu yareka lontara. Kaganga pabama ta dana cajanya yarala wasaha. Sikama jinna kubabatunganki. Terima kasih. Wassalamualaikum. Arengku Rivaldo Jere, Kalasa 73. Bajik mi nakapak batuangki hurupu yareka andron lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yaralasa wa aha. Bajikimi inne pak batuangki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Jelita Cahaya Putri, Kalase 73. Baji minaku pabatuangki hurupu yareka androng lontara. Kaganga pabama tadana ya tadana cajanya yarawa hayasaa. Sikam majine kupabatuangki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Andine Makanita, Kalasa 72. Baji mina kupabatuangki hurupu yareka andro lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaha. Sikam majine kupabatuangki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Andi Ahmad Fausan Syukur, Kalasa 7 apa baji mi naku pabatuangki hurupu yang nyareng androng
lontara. Kaganga pabama tadana. Cajanya yarala wasaaha. Yami anne kupabatuaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Andi Siti Adina Aurelia, kalasat 7 sekre. Baji ni nakupabatuangki hurupu iarika anrong lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Wais Al-Karni, kelas 7 talu. Bajik ratuannya hurupu yareka anrong lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nake arengku Davina Saputra Sakir kalasat 7 sere. Alo inne nake angapala anro lontara iamintu. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anrengku Nawareisha kalasat 7 sere. Nakapubatuangki hurupu iareng anrong lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Zerbla Safandi kalasa 7 ruah. Baji mi naku batuangki hurupu yareka androng lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarawasaaha. Sikama jinne kubatuangki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hinake arengku Salwa Salsabila kalasat 7 talu. Bajiki menapa batuangangki urupu iara anrol lontara. Kaganga pabama tadana canyanya yarala wasaaha. Sikama jinne kubabatuangangki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghafalkan anrong lontara. Kaganga cajanya pabama yarala tadana wasaaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Alif Putra Irsal kelas 7 sekre. Baji mi kupak watuangki urufu yareka anro lontara. Kaganga pabama tadana cajainya yarala wasaaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Yudita Yunus Patala kalasat 7 talu. Bajimi kupabatuangki hurupu iareka anrol lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasaaha. Sekarang jika batuang kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Andi Koyume Kasabra Rahman kalasat 7 apa. Anrong lontara.
Gaganga Pabama Tadana Jajanya Yarala Wasaaha. Titik di atas dibaca I, titik di bawah dibaca U. Tanda seperti kebalikan koma di kiri dibaca E. Tanda seperti koma dibaca O. Si makam majine ku babat tuang ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku kainana fatahila kalasa 72 baji kini naku babatuang ki yurareka anulantara ka banga ta banga ta banga ja nya ya ra la wa sa a ha simakam ku batuang ki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Iksan. Kelas 73. Baji mi naku batuang ki. Hurupu Andron Lontara. Ka nga nga. Pa ba ma. Ta da na. Ja ja ya. Ya ra la. Wa sa ha ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Mama Fari kelas 7 seri. Baji mina pabatuang kana hurupu lontaraka iyami antu kaganga pabama cadana yarala wasaa ha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan naki arengku Syifa Melani kelas 72. Baji bina ku babatuang ki guruku Yarika Anlontara. Ka ga nga pa ba ma ta da na ca ja nya ya ra la wa sa a ha. Sikam maji ini naku babatuang ki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Saiful kelas 72. Maji naku pabatuang ki. Huruful Yareka Anlontara. Simakam maji mika pabatuang ki. Aksara Andron Lontara. Kaganga ngakapa bamapa tabana ralaja nyacanya ralawa saaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasisanya arengku Mama Fatretama. Biasa ini ke patir. Kelas aku 7 talu. Baji mina naku babatuang ki hurupu Yareka Andron Lontara ka ga nga pa ma pa ta da na ra ca ja nya ya ra la wa sa a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Muhammad Alif Malikul Mulki kelas 7 apa. Gangangka babama dananra cajanya ralawa saaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arengku Malinja Kiraja Putri kelas 72. Bajikmi naku batuang ki. Hurufuk Aireka Androng Lontarak.
kagangapa paba matada nacajanya yara lawasaaha si makamajinne kubapatuanki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Arengko Nina Usman Elvira Kalasa 7 Ruah Baji mi naku pabatuanki hurupu yareka andro lontara aba cada gaha jaka lama napa rasa tawa ya sikamaji jinne kubatuanki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan itu aksara lontara. Kaganga pabama tadana cajanya yarala wasahaa. Jika ada titik di atas dibaca I, titik di bawah dibaca U, koma samping kanan dibaca E, koma samping kiri dibaca O. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.